ke tlo go ruta dipleke Mfana Sekhaya ke a tseba gore ga o tseba dipleke tsa ka kwa bokgatla empa wa ge ile di RFeng gona ha go tsebe Mfana Sekhaya ra bona ka kapa re bona ka kapa gona ga fale di RFeng ka fala wa go tloga go le batho ba go loka kudu ga ba timane ka selo go rwa tsa go rawa ba le mogile bile ba tseba re ka baka la go rawa modimo o re file fela le rena re sontse re fefela ka kapa go re bo dikgogo ba no go hlabela monna gape jwa le lotse ka kapa a tlaba dikgogo ba re ba di lotse ka ka mona di RFeng re etla ka fao a ba komana madula ba pile ba tlo tsa ba roka jole ka sebopego se re ya namela se fala ke na le mopapa mona o re bona mane ka kapa nke o tliše thapo tšeo fa tšaka di RFeng re di kwele mongaka ge le ga jwale gona wa ke nako wa go šoma jwale re ya namela sefala ka sona sebopego se nke ke mo fe sebaka a kgone go tšea sebaka se a dumediše motheletše kgolele kgauswi mo a re theeleditšego a le gona mopapa thobela le gona ka ra go lena moramotša mawane bane re gona motheletši wa tseba o tloganya ka go no kwa madume a gago a gabotse ke moka go fetša o namele sefala o mmontšhetše o di swere go fao ebile o bo mo fe dilo ka moka ka botlalo ntate ka kapa ke dumediša batho ka moka ba le go kua gae kgolele kgausi batheeletši babogedi ba professor Mremi mo pageng ya Dr. Mremi ga mmogo le batheeletši ba ba hlomphegago ba sealemoya sa rena se se botse se se bitšwago Motse Community Radio Station ke letamiša ke re le hono re swere ditaelo mo tše e leng gore re tlo le ruta ka lebaka la gore bontši ba lena o kry le hloka tsebo le ne mathata le hono re tlile re tlo le fa tharollo ya mathata a lena a lenego le ona magaeng and then sa lena e no ba go hloya tsebe le kwese e leng gore re le swaletse sona thobela mošato mogolo ke mokana pele mongaka o kana wa no di topa ka ite wa ba hlalosetša gore na ye ke eng ke ya go dira eng jwalo moki ntate ka kapa ke swere taelo e msa ye leng gore go tlogo go swanetše ka kua go professor nthumile kudu gore taelo shi e msa ye leng gore batho ba e hloka ke taelo ye leng gore batho ba santse ba enwe go ba e berekiše ge ba bola ke mala go ne mala mangwe ntate ka kapa o kry le gore motho mala o a tsetla o kare o a segega so ka moteng taelo shi e tlile ye msa e leng gore ke 350 e leng gore o e kry-a fela kua ga professor Mremi mala o kry mala tšile le ngane loma o setse gore bothata ke eng gane ka mogare ga teng go ne le bothata bo e le gore bo gona ba teng e leng gore ya sega jwale moki re swere taelo e leng gore tlo le thuša taelo e gape e thuša ge e le gore o ne o kry le gore motho o ne teng ye nngwe ya go tšhologa teng ye o kry le gore a ya gabotse and then ge o kumile taelo e and then o nole le metsi taelo e kgona go dia gore teng ye kgone o ema teng e se ka ema gobane ge motho a ka swara ke teng ye e leng gore e tšhologetše ruri ntate ka kapa ke mola motho a tlo felelago ke maatla jale taelo shi ye bohlokwa e leng gore e thuša batho ka mogare ga teng gape ke swere taelo mo e bareng ke dibatana tše ke bolela ka tsona ka mehla ke re batho ba santse ba tsebe gore solanka ba sa bereše dibatana bošego ba tlo lora dithokolosi ebile batho ba tlo hloka maroko batho ba tlo swara ke digateledi bošego ga ba robetše ka lebaka la gore ke meleko e leng gore e ba šetše morago e leng gore e nyaka go ba tshwenya mo tabeng kudikudi ya boroko taelo ye dibatana e a thuša ka lebaka la gore o kry le gore ka mogae o kgona go tsumelela mo e leng gore o kry le gore ka mogae go ba le diphoofolo tše ntši tše e le gore ba di romela tše e leng gore ba di romela gore di tle di rietše e leng gore a di aloka ka mogae taelo ya dibatana o kgona go itsumile and then ka gae go feletša lo di sepela gabotse gape ke swere taelo mo batho ba tshwenya ke selešo ka moteng data ka kapa and yeo ke nnete batho ba e tseba kua gae kua gore ka moteng ba tshwenya ke dilešo tše e leng gore o kry o ka re selo se a sepela ka moteng ba bangwe ke batho ba e leng gore ba ka moteng tša bona o ka re go nelo tše di sepelang ba bangwe o ne o kry motho a jile gapela o bua o swere ke tlalagane go ne selo se e leng gore se gona se e leng gore se hlola gore and then ka moteng ka mo se a ja go ija sona sa ja bale taelo shi a selešo e leng gore e tlišitše bagešo e leng gore e kry-agala kua go professor Mremi ga Matla Ramšebo gape ke swere taelo mo ba re ke pinki wa phediša taelo ye ke fele ke botša batho mehle le mehle gore maphelong a bona solanka ba sa kry mebereko solanka maphelong a bona mahlatsa a bona a tswallegile ga gone taelo e ba e hlokago ka ntle le pinki gobane pinki e bula mo e leng gore go tswaletše e bula mo e leng gore mahlatse
ba tswaletše gobane bontši ba rena tate ka kapa re tseba gabotse gore re phela le batho ba e leng gore ba ne mona gare ga maphelo a lena o kry-e le gore o phela le batho and then batho ba ba gola ka letšatše mpe then ba feletša ba tšea mahlatsa gago ba tswalela pinki ba ge šuši e kry-a ka kua ga matlala ramošiba o hlapa ka yona o bolela o tlo no bona mahlatsa gago a bulega and then le wena o bona le bjale ka motho ke sone gape oli e hlakantšhio le ditaelo tše e leng gore di kgethegile tše e leng gore mmereko wana ke batho ba e le gore ba ne stroke bone batho ba matshwenya ke stroke kudu nna ke fele ke botša batho ntate ka kapa go ne le batho ba e leng gore ba ba boditše gore gone ba ne meleko ya stroke mara ba no tšea gore meleko e ga e gona ge e fitlha motho wa makala taelo e kgona go protecta goba e kgona go šireletša mo godimo ga moleko wa stroke o tlago and then ka lebaka la gore stroke se ntate ka kapa se gona se a phela gape ke ne taelo mo e leng gore ke ya mangaka straight goba batho ba ba tshwenyago ke badimo taelo shi wa e orela ba e bitša lephakama go e oretše and then medimo e kgone o tla gabotse go wena e bolele le wena gobane go tlogo go le boima thata go kry-e le gore o ngaka mara medimo ge e tla go wena e tla ka maatla then taelo ye ge o e oretše medimo e kgona go go botša gore e ka ba molato keng goba e ka ba o sentše kae goba go swantse go diagaleng tate kapa ke lebogile nke ke go botšiše ka ye ya go connecta motho le badimo ba gabo ke ya batho ka moka ga bona goba ke ya batho ba e leng gore ba ne le badimo mohlomongwe ba na le pitšo ya go thwasa kapa ke ba ba thwasitšego o itsamaya jwalo ke gore o kry-e le gore motho o ne badimo mara ga a kgone go ba bona gabotse medimo ela ga e tla mo go yena a kwešiše ke mola batho ba bantšhing tate ka kapa ba thwasang ba sa kwešiše gore gabotse go diegang jale taelo ye go e tšere wa e orela medimo e kgona go botša ebile e be boe go šupe tsela gobane a kry tate ka kapa go ne go lela nnete go modimo ke mo go botse ge motho ga e ya go thaswa mo e leng gore badimo ba mo šupeditše a go nnete ya go feta yo gobane ge motho a ka thaswa ba sa mo šupetša ke mo go tlo diegang diphošo o kry motho a bina mmino e leng gore a se wa gabo jale taelo ye e kgona go hlahla motho mo medimong gore medimo a gabo e kgone go bolela le yena ka mokgwa nnete e kgone go mo hlatollela gore gabotse medimo e lelakang le motho fela ntate ka kapa o kgona go yorela ge e le gore mohlomongwe go ne medimo e leng gore modimo e leng gore ga gabotse mo kgorong o ne polelo o kgona go meetela ntene motho a kgona go kwa gore bothata ke eng thobela right the reverend Mr. Malefo re leboga monga ka sebaka se e le go gore le kgonne go boledišana le motheletši kua gae le mohlalosetša ka ditaelo tšeo e le go gore di ka thuša yena mong ya ene ntate ka kapa e nngwe ka ntle le go senya nako batho ba lemoge gore taelo tše di kry-ega fela kua ga moremi ga matlala ramošibo go se ka ba motho o e leng gore o ne go founela e le motho e leng gore a o mo tsebe a go botša re ke diso ditaelo nna ke nna moremi jale taba mokhutho ke lemoša batheeletši le babogedi ba rena kua gae mo facebookong ya rena gore go ba le batho ba e leng gore ba re bona ba rekiša di-product tše ke diria ke professor moremi fela gobane ke tše e leng gore di bontšhe ke badimo ba gage that's why ga a diria ga a thothomele o kuša gabotse gore medimo e tloga e bona le mo go botse ga ka thuša batho mo godimo ga taelo tše thobela re lebogile Mr. Malefo ge e le ga jwale gona a reng ka kua ka mošate re amogeleng professor moremi thobela
tšwa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re a leboga magagešo re leboga ditekišo tša professor Moremi go tšwa lentšong la right the reverend Mr. Malefo ge ile ga jole gona a re boetše magagešo re amogela professor Moremi ka sebele ka gare ga diphapošikgašo ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House e le letšatši le le botse letšatši la labone la tshela kgwedi ya šupa ka gare ga ngwaga wa 2023 gomme ntle le tikatiko motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke tšea sebaka se ke se fa moroka ka sebele a no se tšea a dumediše motheletši gore le kgauswi prof malome ka kapa a ke go dumediše a ke boe ke dumediše motheletši kgole la kgauswi mo a le go gona ka mafateng a matelele madume ke ya go magoši a rena ke a dumediša go bogošigadi a ke boe ke tamiše baruti ba porofeta di atšhi ka moka ka go fapana ke dumediša baetapele ka moka ka go fapana ga bona ke a le tamiša setšhaba ka moka mmogo le mangaka ga borena a setšo le bomagolo ka mola magaeng ke re thobela ke dumediša mmogo le bagalabe ba ba leng ka mogare ga moago kgašo wa mmutse community radio station mmogo le batheeletši le babogedi kgole le kgauswi ka kua mafaratlhatlheng ke re thobela re a leboga professor ebile maduma lena mongaka wa tseba re amogetše ka diatla tše pedi wa tseba ke madume a hlompho ao a nago le boikokobetšo ka gare ebile a se nago kgethollo prof le kgono le re nametše godimo ga hlogo poledišano ya bokotsi bja letšwa ke a rereša le kgono malome ka kapa hlogo poledišano re swere taba ya letšwa lebaka le legolo la gore re sware taba ya letšwa ke lebaka la gore batho ba hloka tsebo ya letšwa batho ba hloka kwešišo ya letšwa batho ba hloka maele kudu tabeng ya letšwa letšwa ga se ntho nyane ke ntho kgolo jwale le kgono re iria hlogo poledišano gore motho mang le mang a tle a tsebe gore se se bitšwa go letšwa ke eng gona letšwa le riwa ge go riegetše eng ka gae gona letšwa le bohlokwa ga ka kang ka gae gona ke bomang ba neng le maswanedi ya gore ba swanetše go hlola goba go hlama ntho re bitšang gore ke letšwa ya batho ba le kwešiši ebile ga ba le tsebe gore ntho ba reng ke letšwa ke eng prof nke re lebelele taba ye e tlwaelegilego ebile e tsebegago gore gantši letšwa le tšwelela kapa go kwagala ka moraga gore mo lelokong go be le wo mongwe o a hlokofalago ka lekhwi leo ba bangwe ba sa le kwešišego nke o no re hlathollela letšwa le ke le teela lekhwi goba matšwa a fapane malome ka kapa matšwa a fapane matšwa ga a swane matšwa a no ya ka gore ge o hlama letšwa o le hlamela eng a ke otlolle motheeletši a ikwe a kgone go ikwešiša kua gae mo a lego gona letšwa malome ka kapa sa mathomo ge re bolela ka letšwa re bolela ka dihlare tšeo di hlakantšhitšwego kudu tša mehlare yeo e lego gore e alwa and then dihlare tšeo di hlakantšhitšweng ge di bitša letšwa ga se dihlare tšeo di hlamelwang ka gare ga lapa ke dihlare tšeo di hlamelwang mo e lego gore ke sethoga gona yeo re e bitša letšwa ke hlare sa golwa sa ntwa se tšwa fela ge e le gore motho utsweditšwe le bolaetšwe ke mo go berekago letšwa gona a o no le ntšha fela letšwane go bile le bosenyi bo bo bile go gona goba go bolailwe motho ke mo letšwa le tsenago gona re na le matšwa a go fapana re na le stopa ke letšwa le re le berekang kudu ka gare ga dikgwebo kudu mašemong ge bakgalabe ba lemile kudu re le bereka mo e lego gore re a tseba gore go na le se re se beile sa rena se re sa nyakeng gore o mongwe a tle a feleletše e le gore o tsentšha letsogo ka gare ga seo re tla beng re se dirile e lego gore ke sa rena re lebeletše gore re tlo kry-a tše di botse ka gare
re na le letswa la go bereka motho o e leng gore o robetse o bolaile ke koloi re na le letswa le e leng gore ke la go bereka motho e leng gore o bolaile ke thapo re na le letswa le e leng gore ke le berekana le motho e leng gore re bitsa gore ke mothebolo motho o no wa robala re na le letswa le e leng gore ke la go zwala la nawa re na le letswa le e leng gore malome ka kapa ke la go hlamela segweng godimo ga dulu re na le letswa le e leng gore o ka le hlamela godimo ga thaba re na le letswa le o ka le hlamang ka nokeng empa di fapana fela ka gore wena o le go molli o lla ka eng ene ana pele o hlama letswa santse o ko gore dipheko di reng o ka se hlame letswa ntle le dipheko gobane letswa ke dihlare tše di hlakantšhang ke dipheko go ya le ka sello seo lena le tlabeng le godimo ga sona ka tšatši leo prof a re bolele ka batho šiba bona ba hlokofaletswe ya mohlho mongwe motho o no o wele a hlokofala o mongwe o no robetša roballa ruri ya o mongwe ba no mo kry-ile a hlokofetše ko ba mo kry-ang gona ya family she e ya tla mohlho mongwe ke se ka re e ya ga moremi ke re e ya ngakeng mohlho mongwe ya ge e fihla ngakeng batho ba botša ke ngaka gore ba swanetše ba beeletswa goba ngaka e kwa ka bona gore ngaka re kgopela gore o re beele letswa ga le fihla ngakeng le a fihla le a phekola ngaka o a le botša gore yena o bona eng and then lena le le family a le no re le sa le mo ngakeng la no re a re beng letswa lebaka šhedi lona malome ka kapa letswa le ntšha ke badimo ngaka ge e šale re go nyakega letswa gore a re o ba a ne le bonnete ba gore ke nnete go bolaile ene ngaka ga a šalantšha ntho e re bitsang gore ke letswa family santše ye go consulta go ngaka tše pedi go isa go tše tharo a na se re se riang se a dumellega na ka lebaka la gore ka gare ga dipheko motho mo le mongwe wa ithuta go bongaka goba bongaka ka kakaretso ka gare ga dipheko re na le dipheko tše di swarago letswa re na le medimo ye mebedi ya thakadu ye e dumelang gore letswa le a beiwa goba letswa le a ganana ge o bona ba re letswa le beilwe ga le sepele gore re medimo ye ga e sepediše dilo ga botse ge o kwa ba re letswa le beilwe le boa ka gae gore re ka mo gae go ne wa jileng o mongwe ikwa letswa nto mathomo malome ka kapa ke taelo ya go etwela ka sega ga borena go etwela mo e leng gore a re nyake gore maybe re le batho re ye go sahlela lapa la mmamogolo go ba la ragadi re ye go lwa le yena re be re feleletse e le gore go baditše ba bangwe ka sega ga borena re tšhabela dilo tšela re diantho re di bitsang gore ke letswa ge e le gore ke yena mmamogolo goba ge e le gore ke yena maybe mmangwane goba ge e le gore ke yena rangwane goba ge e le gore ke yena mo gongwe a ke no re maybe mmamalome goba mammang re bereka ntho re bitsang gore ke letswa letswa nto mathomo e sepela le mong wa lona motho se o bolailwe re ya go dia ntho re bitsang gore ke letswa pele re ya phekola mohu mamang re gopela go kwa gore o jile ke eng wena goba ba geno ba bolele gore o jile ke eng dipheko di tlo re botsa gore mo ke bolwetši ra nyako tseba re bolwetši bo bo tswelela kae ge e le bahlago re fa family maela gore a re moroba dišeng mara nako ye nngwe o kwa family re lapile re nyaka motho e leng gore a ka itia letswa mo go a itiega letswa motho a sepela le go sasa e fela o le ngaka santse o lebelele pheko tša gago gore di go hlahla di reng because ge re bolela ka ntho e re bitsang gore ke letswa la mafelelo ge e le gore ke nnete le berekile o tlo kwa ka wena ngaka o tlo bajwa letswa a se sehlare se sennyane se e leng gore ngaka mang le mang a ka bapala ka sona ge o ka lebelela kua moragong ke ile ga ke ria dinyakišišo ke botšiša papa ka ga sa le gona ka gae gore ga bose ntho ba reng ke letswa e sepela boang a mpha polelwa gore letswa kgale ka ge matswa ke re a fapana re na le letswa le re le bitsang gore ke tatamoloko tatamoloko e ra gore e suela ka moka le bana lapa re le thiba ka lešaša la melauang be le beya ke mogala bo e leng gore go sasa ka tsoga a robetše ga e sware ke ngaka mang kapa mang e ya ka bogolo ba mangaka ke le ngwana ke le swa ke le professor nka sware letswa le ba le bitsang tatamoloko gona ke tlabe ke te go golela magala godimo ga hlogo go ne le yao e le go gore nka swara
ka tseba gore le berekiwa wa mara matšwa a no ya ka go fapana le bahlami ba ona gore ge ba hlama jwang jwale letšwa a se ntwa go bapala malome ka kapa batho ba tshwanetse go e tseba ene letšwa a le mesi le gona go fa chance ya 33 years o phela o topotse gore wena o phonyogile letšwa ganta wa le phonyoga le sepela le wena mo sepela go gona re na le bana ba bantši le kgono ba jwa re na le bana ba bantši ba tletla le mo ditseleng go njwa le ba latlhegetše ke megopolo ba lekile gore ba ka mo ba lafišiwa ba fole re na le bana ba bantši re topotse gore ba iphile diokobatši ba utsweditše batho ba swere batho dipoo batho ba ba berekile ka matšwa malome ka kapa batswadi ba llela gore bana ba ba loke bana ba go tlo ba morwa ba gore ba loke gobane ba senyeditše batho go na le letšwa la ge motho a utswitše le tlo go swara la be la bua la go feteletša ba go tšea ba go iša ngakeng la oko wa bona o ka re wa fola gante le o kobetše la tsoga gape so letšwa le gona le ya phela mara le nyaka o le beye mo go swanetše go gona prof ke kwele o bolela gore ge letšwa le ka tšwa ge o ka bona ka moraga go beiwa letšwa le buile ka gae le gagara ka gae go ra gore ka mo gae go ne le motho a neng le seabe mo go mohu ke sa rialo kaka a re bolele ka letšwa le leng gore a re bolele ka taba ya ge re bolokile ka ga maubane ga bokakapa aga ba ga bokakapa ba beile letšwa ka mo ga bokakapa ka mo aga go tloga mowe lehulela le tlagileng le le dirileng gore ba bokakapa ba beye letšwa jwale napile le šala morago ke mahu a mangwe gona ka mo ga bokakapa empa e seng molokong go ka be go ne le o e leng gore o ne le seabe mo lehung le ke ka baka le lehu le buileng gona ka mo ga ebile le tepoeletše malome kakapa go na le seema se re thoka kgole ga e bolae mmutla ke bue gape ke re letšwa ga le bue ka gae unless le hlamile ke ngaka go se le tsebe ge re bolela ka nto ba reng ko go hlama letšwa malome kakapa letšwa re le hlama sekgweng ene pheletšo ya letšwa le o felela sekgweng go ba le mo le yang go khutša gona letšwa go ekwa ba re le tlile ka gae go ra re go no motei wa ka gae a rile go bosenyi a ke hlalose batho ba ikwišiše ge re bea ntho re bitsang gore ke letšwa ga re re letšwa lata kakapa re re mokhutsoga e lwa le ba ba go jileng gomme ge ba se gona o e thobalele boroko o letele ba batlang ba etla go go tshwenya mo malaong a gago wankwa botse e re bolela ka letšwa re bolela ka dihlare tše di tsošang seriti sa mohu a yang go e twela taba ke gore shi batho ba segaga bo re na le ge ba re ile taba ga ba nape ba nyaka go dumela gore ba dirile motho o re a tseba gore o tšheletše monna a re ke re sepela le ka noa mo le ya lena le rie letšwa o tlo boa monna o tlo mo tsogela maatla why mohu o lwa le wo a mo jileng letšwa malome ka kapa go ekwa kere ga le bue ka gae taba e nngwe shi a re maybe tate mogolo wa rena o bolaile motho tate mogolo ga a fetša go robala rena re le bana ba gage re bea letšwa la gore batho ba ba bolaileng tate mogolo ba tswelelele tate mogolo wa go lwa le mang o tlo ria dika ka mo gae tša go bontšha gore ntho ba dišeng ge le ka sediša le morago la sediša le morago go a kua pele ke mo a tlo buang ka bosenyi jwale batho ba swanetse go tseba gore ge re bolela ka letšwa re bolela kang bogone jwale re na le bothata bo bogolo ba gore go na le batho ba e leng gore difamily tša bona ga di tswele pele tate mogolo wa bona a kgone ba fa mahlatse gobane mo a bolokileng gona o bolokile wa swere dihlabane o kgopela mahlatse go modimo e leng gore o swere dihlabane ga go tlo ba bonolo gore a go fetse dibotse so batho letšwa ba seke ba le bapalela motho mo le mongano gore ga e kwa a timeletse ke founu a re ya kobere ka letšwa ga e kwa a rile ngano re ya nna ke ya letšweng re sa tlo ba le bana ba bantšhi ba o e lego gore ba sepela mo ditseleng ene bana ba le bona ba hlolang bosenyi ba gobatšang batho mo ditseleng ba swarang batho dipoo ba gobatšang nto ba swanetseng go e tseba kore malome ka kapa ba tlo le rekiša ke matso a mantšhi gobane ba feleletša ba utswa le dilo tša batho tše e leng gore di berekile bangwe ba hlatswa diaparo tša bona ka taela
bangwe diaparo tse bona ba di isitse dikerekeng ba di rapeletše letswa ga le tswa ngakeng fela batho ba bantši ba nagana gore letswa le tswa ngakeng fela motho mongwe le mongwe wa berekang ka tumelo ya go thuša motho letswa wa kgona go le ria empa letswa ba seke ba le bolela gampe batho ba bantši letswa ke taelo ya ge motho wa go kusitše bohloko malome ka kapa o nyaka go itefeletša ntle le gore o ye go lwa le yena ka diatla tša gago letswa le kgona go go emela le ye go riang le ye go go bontšha molai wa gago gore ke mang o kgona gore malome ka kapa o utsweditše ke batho ba babedi o tseba ile ba babedi letswa le ye go bantšha ka mokana ga bona gone jale matšatšing a bolokgono go tletše taba ya gore batho ba utswa diruiwa tša batho se ba sa se lemogeng ba ka utswa 6 months ka mokana ga yona 6 months ka moka ba e utswang if le utswitše mašaka a ma 100 gore go ne le matšwa ma 100 a go šetšeng morago polase letswa la pelo leo e lego gore motho go rapediša ka lona gore a re letswa le la thamsega by 2 wena o ne matšwa ma 200 a go šetšeng morago ka mo batswadi ba gago ba nyaka gore o loke ka mo go ne le matšwa ma 200 a go šetšeng morago a go kgonagale gore o loke ga go kgonagale ene se sengwe gape se go kuša bohloko mo go iteileng letswa straight motho wa gona le ga a ka balwa a tsena go ngaka ya mo gaya ka legare a tswa madi a ntšha ko wena o se o apara ditlafo le ya go fetela nako ntši o tla fela o šokela batho ba ba berekelang ka kua maokelong ka kua dipetlele gore mara mo setšhaba sa modimo se tlo fetša se go bala ka lebaka la batho ba e leng gore ba senyetša batho ka bomo so letswa malome ka kapa le gona le ya phela empa letswa le nyaka batsebi ba go le tseba go le tlhama se wa no ya go motho molo mongwe wa gore ke nyaka letswa ke nyaka go bolaya mamang ke nyaka go bona ke nyaka go itefeletša ke nyaka eng letswa le bereke sone ngwana a ye sekolong a palele ko go boa batho ba tla ba tsebe gore letswa le gona utswa kgomo tšeo tša batho metlhe le metlhe wena o berekele go di tšea o tlo tseba gore letswa le gona le ya phela tšatši le leo ande letswa malome ka kapa ke ntongwe bohloko e leng gore ga e tla go wena ga e go šokele ga e nyake go tseba gore e kry-a wena goba e kry-a motho go mo ratang gore e kry-a mang ge e fitlha ka ga e ya suela go ne le motheletši mo Justice Fana Madiša o re thobela bo makgolo na ge le re mohu a tsoge a lwe le ba mojeleng na go ra gore dihlare di kgona go laola badimo na a ke mo arabe ka gore thobela a go nto bohloko ya go swana le lehu a go ne nto bohloko ya go swana le gore motho a bolawe fela malome ka kapa re gomole re le family dihlare di ya motsoša mohu ka ge di kgona go alafa motho a fola di tsoša seriti sa motho a ye go etwela seo nna ke na le bohlatse ba gona re a boloka le kgono re kgona boloka le kgono motho a tlalala ya palebitla mo bošego mo kgona boloka le kgono le re lepokisi le theoga motho a fafahle o tlo bone gore dihlare di kgona gore motho a robetše seriti sa gage se tsoge se late babolai ba gage ba dithapo ka fa go na le batheletše ba babedi ba ba reng o ka re volume ga e ga botsana re kgopela le lokišeng ka fao ba dithapo prof anke re butše ya mafelelo mohlho mongwe re kgone go fa batheletše sebaka ba re bolediše a re bolele ka taba a letswa go bohlokwa ga kakang gore ba leloko ba bie letswa ka morago ga lehu bohlokwa ba gore ba leloko malome ka kapa ba bie letswa ke ge le nyaka khutšo le go tseba gore mosenyi ke mang le ka se boloke mo ngwageng wa gabo lena ga 10 le boloka batho ba ba hlokofalang ka makhu a semaka malome ka kapa le sa bie letswa gore letswa ge re bolela ka letswa re bolela ka batho ba ba lapileng bohlokwa ba letswa šibu ke go lwela batho ba ba phelang gore ba ska tla ba feleletša ba latela ba ba robetšeng go lwela ba ba phelang gore ge e le gore ke nnete mmolai gona ka mo ka lebaka la ge a riile dilo tše ka dihlare ga di ele le tsona di motšee family e kgone go khutša bana ba kgone go gola family e gole ba tle ba kgone go ba le tšwelopele kore ko go dia peace ko go hlola khutšo
fa ke tsebo rena go ne le se mohlomongwe le karata go se tlalletša kudu tabeng tše re di swerego pele mohlomongwe re ka ya go ba theeletše ka megala. Ke nyaka go tlalletša tabaši setšhaba sa borena ba swanetše go tseba gore mo go berekilweng letšwa ntwa mathomo malome ka kapa ge e berekilwe a inyake batho ba go fela pelo. One ke mo ke re matšwa a fapana, go ne la kgwedi, go ne la 3 months, go ne la nako ye e leng gore ga le lefelele pelo le le family. Mara letšwa se ke nyakang go botša batho kore o ka se tlhame letšwa la se bereke, letšwa le a tsošeletšwa, letšwa le a berekiwa. Ke mo e lego gore ge e le gore ke nnete o ne le dira tše ntšhi tša batho ba bošego ba ba go tshwenyang, letšwa santse o le bereke gore o kgone go ba le peace. Go na le motheeletši o mongwešo wa botša gore Thobela ntate ka kapa le moremi, ke kgopela go botša gore ge šetše o beile letšwa lewe rena ba family re tlo tseba jwang gore go phethagetše goba go kotse bokakang ge re ka ya lekgong la motho owe a jelego ke letšwa le re le beilego. Sa mathomo malome ka kapa ge re bea letšwa ra le botša gore letšwa le le bantšhitše kae. O ka se bee letšwa o sa tsebe gore sa mathomo letšwa leo le beang malome ka kapa le le bantšhitše kae. O ka se no gore banna re tla bona before o bea letšwa santse o botša batho no nna mo ke bona mamang le mamang le mamang le mamang, mara ka lebaka la dipheko tša ka mokgwa o dimpotšang a ke tlo ntšha batho ka maina gore ke mang le mang. Ke lebokele lemoša gore le lebeleleng pleke ya gore le 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 ya gore maybe ke tlo betha ngaka tše pedi, maybe ke tlo betha motho wa mmele o mosolo o moso ka lebaka la gore o tlo botša batho ka leina ba sepela ba go sahlela batho bao. So motho wa mmotša ka dika le diema, letšwa la tla la mmontšha la ntšhetša motho pepeneneng gore ke mang. So letšwa malome ka kapa ke tsela e kaone ya go bea batho ba bangwe gore ba be safe le gore le e kgone go tšwa le ye go lwantwa. Ke tlo go hlalosetša so malome ka kapa go na le mahu a mangwe batho ba gona batswadi ba bona le lekgono ga bane khutšo ba re ba nyaka go tseba babalai ba bana ba bona. Letšwa a re letlame fela ke sa bušeletša, letšwa re letlama mo go nyakegang. Ngwana shu a tshwenya motho, ngwana rena o ne o bolaiwa a re tsebe gore o bolaile ke mang. Re nyaka ba ga bo ngwana ba tla ra phekola dihlare ra hlakantšha ka mokgwa re hlakantšhang badimo ba re botša gore tšee phekwa gore le ya gore re fe ngwana a robala e swere, ngwana a tsoga ye go totoela go ba bolai ba gage. And then motho wa letšwa gore le swere o mo kwa ka go fafahla le ka se hlabe la ba la subela se a bolela ka mohu mo a fitlheng gona o bolela ka mohu o swere ke letšwa, mo a fitlheng gona o bolela ka mohu. Then re kgona go tseba re tantše mo, then ba family ba tlo tla ba re gape wa le motho šule wa fafahla. And then ge ile rena wa tseba re re ka kapa re re a re emennyana e no lebelelang fela le boneng gore go riagalang. Mara se ke nyakang go lemoša batho ba seke ba ria letšwa le mo go sa nyakegeng. Ge go ne lehu la semaka e tlang re le botšeng gore le hlola keng, bangwe ka nako ye nngwe mahu a hlolega ka lebaka la gore medimo ya gabo rena ba file dilo gore malome ka kapa ba tle ba go batše batho tla senya letšwa kganthe taba ye e tswa gona mo ga gabo rena ba šomiša medimo ya gabo rena. Then go senya letšwa o sebe gore ba badiša medimo ela ke mo e leng gore batho ba tlo feleletša ba tsena ka gare ga mathata. So letšwa ke nto e leng gore before o e senya e nyaka o e nyaka ka dikgakgara o e kereke. Prof re a leboga nke re ye megaleng fa mo e leng gore motheeletši ka bo yena o tlo kgona go tsena mohlomongwe a botše sa nyakang go se botšiša go ba yena a kgone go re botša gore ke tshenyagalo e feng e leng gore ba ile ba le yona ka moraga gore ba beeletšwa goba ka morago ga ge ba ile ba makatša ke lehu leo le ba hlagetšeng e sego la go kgotsofatša. A re tope motheeletši wa mathomo šwena pele re tlo dia tše dingwe ka fa MCRS motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a letša megala fa re a letša ke moka ge re letša megala
ra kgona go bolela le Professor Moremi. Hello. Right, Motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re topa Motheletši gona fa le go 0645827771 MCRS o mo moyeng Thobela Hello, the guy. re gona rra lena Awa, I didn't make it come kakapa. The guy papa. re gona rra lena Awa. I just took it karale na. Yeah. Awa. Tata muremi you marry check you may say kamu ka kentala mo magana bushwa. Kenna kata kakapa. Thobela Yeah, let's go jam papa. nna re tsogile re botšha go lena Awa. Kaka tata muremi e go bete matsogo papa. age Ya tate ndala wa tseba ka mkgo o gatileng ka gona di tsona tsela tsa maloba o mpoditse nnete papa go sepela ga botse dilo di tla loka a re rapele modimo Thobela ya ka mkgola o buletseng ka gona ke re nna tate moremi ke a kgotsofala papa no go leboga nna kudu ge le kgotsofala ntate seo mpoditseng sona maloba taba tsela tsa go wa mpotsa gona gore na go berekela jang
aowa gone bjale le bošego be ke sa robale gone bjale matšatša le bošego daramo a di sa tsoga bošego o ke go ka re le monna o kgwetša go tsoga ka 1 ya bošego o tsoga ka 2 matšatši a go a robala awa matšatša go betlela matsogong tate moremi ke a robala matšatša ntate le be le na le mathata la ya ga moremi a kgona go le thuša le rialo ke ile ka ya ka moremi ka tloga le mosadi ka kwa ga moremi a fitla a nthuša a re go nthuša ba ntera a mputša ga botsa re man ntara dilo tše go sepilega ka mokgwa le ka mokgwa a mputša ntate moremi a nthuša a batla ka mo lapeng la ka a nthuša tara mo ke tsogile ke tsoga bošego ke sa robale bošego ka moka ke sa robale bošego ka moka ke sa robale mare jwale matšatša boditše ga botse tate moremi matšatša ke a robala ntate since le na le mathata la ya ga moremi le ile ge le bua ga moremi la kwa le kgotsofetše kudu ebile le bona diphetogo maphelong a lena le ka gae le go tšwa ka mola ga nthengile ga ntate moremi ga kgwetša diphetogo ka gore be ke sa robale man be ke sa robale papa ka gore sebatana ke ile wa bona ke ile ka diega wa ka mokgomong wa bona go bolaya selo sa motsa go botse le ka nyaka go botša batho mohlomongwe ba e leng gore ga ba tsebe kapa ga ba senke ba ekwa ka ngaka moremi le ka ba botša goreng ka ngaka moremi ya wa tseba ngaka moremi ka mokgwa ila nthuša ka gone ke ile ka ba le sebatana mo gae mo ke se hlokomele gore sebatana se ge ke se bolaile gona ke santse ke reiwang ka sona jwale ka bele gore ne man sebatana se ka se bolaya ka tšea mselanse le hlogo ka di tšea mselanse le hlogo ka tsentša ka mo lebotlolong ka se bia ka mogae kantse selo se se a phela ke ka baka leo le sa tšhabeng go bolela phatlala tša batho ba le theeleditše gore ngaka moremi o le thušitše ebile le ya mo leboga le mo phaphatela diatla ke mo phaphatela diatla ka gore ntate moremi la ba ntšea gabotse le mosadi a re ntšea gabotse a re aowa a re bereke ka mokgo sebatana se tla le sona ka ya le sona go ntate moremi ka gore tla le sona se dula ka mogare ga moetana kere jale nna be ke sa tsebe ile ka tšea selo se ka re ke tšea moetane ka ntho ile gore kwa mokgekolo ka o bea ka mola kante no sebatana se dula ka moo and ene ke se dula ka moo mosadi a re ga a tsoga forogo a kry-a sebatana se ka mo mokhukhung jale kgantse se lebalekiše mosadi wa gore swantse se bolaye mosadi jale nna ka bohlale ba ka nagana ka mokgomo ka se bolaya ka re mola ke se bolaile ka ga malome wa motse wa malome mo ka ga malome ntera no se ga hlogo le mosila o senokele ka lebotlolo ya ka no se ke ke ka lebo ka selo se ka mogae ka mo a re robala ke fele ke robetse botšego mare ke senoketse ka mare ke fele ke se bona jwale e sale le kore ke tloge ke nyaka go kwa tabai e sale le bua ga moremi ga le sa tshwenya ke dibatana ka gae ga le sa ne mathata ebile le kgona go robala go be gose ka kapa a re sa tshwenya ke sele o rile moremi a romela a tla ka mogaya ke a re mola a tlile ka mogae ra swara ke re se sengwe gape malogo sa bobedi ba re mola ka ile ntherabe gape o lebelela gore sefatana se tsamaye sennoši se na le se sengwe sa gabo sona ka se kry-a mosadi a re ga a re ka monyako ra kry-a se sengwe ka momorago wa monyako ka se bolaya ka re mola ke se bolaile ka se tšeka ka mogare ga lebotlolo a gore a tloga le sona re ya ga ntate moremi a raga a kere ke le botse a re ntate moremi a tsewa ke a kgotsofala ka bo polelo ya gago o e boletseng gore na se sengwe se sa le gone ka re mola se sa le gone go fitlha ka mola ka ntate moremi a raga jale se le se ka mokgo a re bereke ka mokgo ke le boditse a re le setieng a se bereka gore setieng le sitse kwa senkwa le ka le fitlha kwa senkwa le se suma ya le feletse go suma
and then ge le tloga mo ke la lebelela morago di ke tsa gae. Ntate Ndala go tswa ka magana go bušwa mongaka wa tseba re a leboga ebile re tloga re thabela kudu ge re kwa gore le kgona go robala ka gae ka baka la gore mohlako ka lapeng ke ntho e sa nyakegego. Ntate Kakapa wa tseba ke re go botsa ge be re ke tsatsi le bota ka mo ke santse gore ke nagana go robala ke re ke nagana gore bosigo nka se robala wa bona go botsa ga go bose mongaka le ka ga se ra ora se ga ka mo kgoši yaka a gone molato ke thabile kudu go bolešana le lena bošegong ba lekgono ntate Moremi ditheto ke tšeo mongaka. Ke leboga kudu ntate Ndala o tlile ka mola gae ka mo thuša malome Kakapa ya ba motho boleta a re berekišana ga botse le ntate Ndala a wa le gong jwala ga ke ne bothata felo nne tate Ndala modimo a le thuše banna le badimo ba Ndala ba le rie ka go loka le bega botse banna se ka tlo le sa tlaiša ke selo ya ka go rialo a re a leboga motheletši wa Motse Community Radio a gona fa le go 96 number 3 FM ke bao e lego gore ke ba bangwe ba krileng thušo go tswa gona ka fa letlong tša baroka ba tloga ba tekgantšha kudu ka ngaka ya bo bona ya setšo yeo e ba filego boroko ka gae nke re tope o mongwe šo MCRS bo mo entumela re gona ra lena ke Stefina mo Seabo re a le amogela au Stefina ke gopela go botsiša ba le theleditše nyako tseba gore le bja letswa le betlile motho a sa tlo sokofala ore ge motho a setse e le mengwaganyana ore kgwedi a tlhokofetse ya ke le gore mengwaganyana a tlhokofetse wa kgonega gore jale ka diwa letswa mama le beiwa nako nngwe le ye nngwe re kgona go bea letswa le šetše le motho a bolokilwe re kgona go bea letswa motho e le gala bolokilwe lebaka le legolo gore letswa gantši a le nyake ke family letswa le nyaka ke mohu ka bo yena ge a bona gore mo o bolaelwa nto yena e le go gore me gongwe ga a itsebe goba mohu o hwetše mahala and then o tshwenya family ya gage o nyaka letswa and then letswa re ge letla diphekong re lebelela ra bona dipheko di re botša gore no banna mohu wa bolena šo wa lwa o re molweleng godimo ga seo ba mo riile go sona letswa le a beega le ge motho a ka ba le 50 years a bolokilwe letswa ge mohu a lenyaka re tlo le bea thobela re a lebega kgaetšedi ya ka ge le kgotsofetše re a thaba 0648582771 0648582771 MCRS se moyeni ye tšhe hello le kae re gona le kae re gona ra mo ka tate Moremi thobela re tla go kwa age nna ke na le bothata ba o sa robala bothata ba o hlobaela o na le bothata ba go hlobaela ya re tšea dinomoro tša gago gone jwale ge ke fetša lenanego ke tlo go founela goba o mfounele ge o wena o mphounele ge ke fetša lenanego akere ya thank you 0648582771 0648582771 MCRS se moyeni ye tšhe thobela re gona ra lena tate Kakapa kgopolo ba tlhokaile re a le amogela Professor Moremi šo re kgopela go bola le tate Moremi thobela mama le kae re le kae tate Moremi re gona re ka botšha go lena motswadi aka tate Moremi nna ke motho mo ke no sele ke topa ditaola mara le ke botsisa gore sona sekara seo sa go retša seo sa go bontsha gore badimo ba nyaka eng e nka se kry-a ke o ba right na ya go ka se kry-a o tlo loka and then go nyaka gore go ka kry-a nako o tle re lebelele gore badimo ba gago ke ba mohuta mang a na ke bongaka tšhupe ke ba mokgwa ba go gahlana le skreke ke bongaka ba mohuta mang bo e leng gore bo kitima godimo ga mmele wa gago le mokgwa wa gore o tlo bereke ka bona and then o tsebe gore o swanetše go phasa kae o bolele le bona jwang thank you re a leboga kgaetšedi yaka motheletši ko gae re godimo ga taba ya letswa re sekeng ra tšwa tabeng ye re tlileng ka yona fa ge e ka ba go ne le se mohlomong o nyakang go se botšiša ka mathata a gago
yemela professor Moremi a tle a fe dinomoro o di tšee ke moka o tlo o ba founele go tloga go sasa goba go tloga ge ba tšhaiša fa ke moka o ba botse mathata a gago gore wa hlobaela a o bereke o dia jwa msere some mo itumela 0648582771 0648582771 msere some mo itumela ai le kae re gona le kae aowa ke rena ba ka kapa man thobela ke kgale ke inyako tsena ke sa kgone le kgone ebile ke tsene re a le lebogiša mongaka le bolela le hloka ina mara ke mo se a buswa ti ra le amogela professor Sho a ge professor le kae re gona le kae motswadi aowa ke rena bantate thobela le nna ke na la bothata ebile ke ra ke ya founa pelo ya ka eno tia gigi ga ke tse gore na bothata ke eng empa ke tlo beya taba ya ka ona mogono ke ngwane e le gore ke tswaletse kwa magaeng ntate aga magaeng kwa kgolo kwa dithabeng kwa jwaneng lapa la gešo la mokgalajo le fedile ya le fedile go jwalo ne ntse go šetse nna ke nna motho e le gore ne ke na le go rapela go tloga kgale ya jwaneng ga ke tswela pele ke rapela gore a ba kgone mohlomongwe go ntshwenya ge ba re tshwenya ya jwalo ntate ke bile le bothata malobanyana ka mokibela mong ke ile ga buta ka sontaga ke ile ga buta ka a ke fihla ga buta ka go a luiwa be ke dula le kgarebenyana ntate kore taba tša ka edio ba hlakahlakaneng tsuka ka sa tseba pele le morago mo kileng gona jwaneng ke a dumela ke a tshepa gore ke taba ya letswa ye ile go le gore ya ntiragalela ka gore lapa la gešo la ka kwa bontate ba fedile ka moka ye bontate mo go na go le letswa e le gore le ile la berekiwa bošaedi re na le ka tše re di bonang tša go swana le tšona tšeo bana ba lwa and then go ba le makhu a go latelelana and then gore bontšha tlhakatlhakano ye e leng gore gona go ra gore lena le lebaka gae le santše letswa le tle le nyake go tseba re letswa le ile la bereka le berekang bošaedi mogala ba gona a lwang le motho o mongwe le o mongwe a buletse mana ba tsenang ka gare ga lapa bothata bo bogolo e ka ba ebile eng gona letswa le gore ka letswalela ka mokgwa wa mohutamang gore mogala bo a se ka tlhwa sa ja batho goba mokgekolo a se ka tlhwa sa ja batho letswa pa ke dumelelana le wena le ya loeša letswa le ria gore batho ba seke ba kwana letswa le hlola gore di-family di arogane letswa le kgona go hlola gore ka gare ga lapa o kry-ile gore ga go sa le bose ebile a le sa gatelana ebile a le sa nyakana ka bolena ge e le gore ba le beile go motho e leng gore o be a no ba robetse a sene molato le motho and then a se a bolaya ke motho ba re ge ba le bea ba le bitša ka maina ba re lata mokete le mokete nnete mohu a lata batho ba la ba bolaela nto a sa itsebeng ge le jika ke mola ba re le tlo tla familyng gobane bahlami ba le baileng ga se ba le bea gabotse mongwaka jwale le nyaka gore le tle le nyake re tseba gore letswale le hlolang dilo tše le go mohu o mofe ka mogare ga lapa gona mohu o ge re bolela le yena re ka mo thuša ka mokgwa mohutamang gore a robale a tlogele go le tlaiša ka mokgwa o leng ka gona e ka ba disaene tša letswa ke dumelelana le wena mogolwane ntate ke nyaka thušo ka mo e lego le gore ka tšhoganetšo ke no ba le gore ke motho e lego le gore ke a e bereka mara ke bereka gabotse na ke re ke a bereka ka ona mokgono a buta ka o ntšere gane kwa magaeng a ntiša mo jala ke re ke a bereka a go lo ke ne kore mola ke thomang gona gore ke nyako banyana mothonyana go a senyega ka kudu nomore tša lena ke ile ka di tšea mo kare ke a founela officing ba re nka tla ka moo jalo bothata ke gore ke sona se ke bolelang ka sona gore a ke tshwanetse gore ke re ke a emelela ya pala a ke re ke a emelela ya pala mo ngwaka gone moloko mogolo wa moraro moloko e leng gore ga ba nyake go bona mogala ba gešo thuša lapa la geno o seke wa dumela go fenya a re leke go lwa le ona re o fenye dira di tle di kgone go swaba letswa leo e lego gore le beilo ga se la beiwa gabotse le nyaka gore mogala ba gešo re tle re bone gore re ka diabuang le kgone go tswaleliwa ka gare ga lapa go tle go kgone go ba le bophelo ke go kwa gabotse tanki ke tla dia gore ke boledišane le wena ka morago ga lenane gore bone gore re ka bereka go fitlha kae nka leboga ka kudu mongwaka nka leboga ka kudu iya ke lebogile kudu go boledišana le wena ke tlo go founela ka morago ga lenanego re sware poledišano nna le wena thank you 0648582771 0648582771
mcrs mo moyeng dumela mcrs hello le kae re gona le kae re gona nna ke a tlobaela gore go ntshwara ka matla ka go battery e tsamaišana le letswa tabe ya lena mongaka au wa e no ba bophelo ba ka a gone molato tšeang difounu le telefone le professor ka moraga lenanego go ba go sasa le kgoneng go mo tlhalosetša gore ga lene boroko re a leboga 06485827771 06485827771 mcrs mo moyeng dumela mcrs Hello. tshwabela le kae re gona rra lena re gona ke gopolo ba tlhokaina ra go amogela professor shu tlhokela professor le kae motswadi ya ka re gona a ge ei ke wona bothata bo ba loitswa a tseba ka o robetse a re bala ka semaka se re sa tsebeng gore bothata e ka beeleng femedi le a tloga ya ngakeng ya ka letswa ba letswa lela la boa gape la bolaya bona ba le ba ileng ka lepe ba re letswa le le bolaele molai ke mmaka le nna ke le go morwedi a tate be ba go latofatša ka gore wena le mama ga go le bolaile mogalabe ee ba emelela gape ya ba moloko yena rita professor ee bale gape ba le family ga e kwane man ka morago ga ge